Hvala lepa. Seveda nihče drug kot Billy Idol. Moramo pojasniti, zakaj igramo muziko drugih izvajalcev. Ker bomo radi Sazas, to je prvi razlog, hvala za namig. In ker preprosto delajo tako hudo muziko, da smo jo mogli vmes, ko imamo kreativno pauzo zaradi finančnega stanja v Sloveniji, z avtorsko muziko žal kratke premore, narediš plato, posnameš, se jebeš 2 leti, pa odšpilaš 2 koncerta v kavarnah, pa pač delaš druge stvari, da ti čas mine, pa si še kreativen doma v sobi, leta pa povzijo mimo. Ampak muzika je univerzalna stvar in delali jo bomo do konca naše življenje. Zdaj gremo en komad od našega super idola, Mr. Stevie Wonder. Hvala lepa. Se znamo tudi kaj bolj modernega.
večer. Organizator nam je povedal, da ne smeš tukaj snemati, ne? Kdo je organizator? Sejte tukaj. Tak gospod. Tak gospod gotovo ni, ker nima nobenih pooblastil. Ja, ima. Če on nam ukaže, da prenehate snemati, takoj boste prenehali snemati. Ne, jaz bom poklical policijo, če se kdorkoli Lahko počete. poklicite vi, ker se me ne smete dotikati, ker Kdo je ne... rekel, da ne? Ker da ste navarovani mogoče? Ja, ampak zbiramo vse, kot vsi drugi, rekel, vse omogoče. Ne, organizator vam je izredno prepovedal snemati. Ja, na podlagi česa? Jaz v svojo osnovno Kako se oni odločili, ne? Ja, jaz sem pravnik. Vas pa ste pravnik, ni problem, ne? Super, da ste pravnik. Potem veste zakon, ne? Ste navarovani mogoče, prosim. V javnosti ne smemo smeti. Ja, ne tukaj. Zakaj ne? A je za sebi? Ne, ni za sebe koncept. Ne, organizator vam je prepovedal. Prosim, stopte ga. Na podlagi česa? To je javni koncert. Poslušajte, če ne dovolijo organizator, je tako. Naj pride organizator sem. Pokličite policijo, poglejte, jaz sem v okviru svojih. Okej, omaknite se, prosim. Ne, moraš se makniti. Pokličite policijo, pa ne oni. Skandinavija, Marihuana, Tirana, Albanija, Estudi por diaspora, everybody out to Romania, Brasilia, Africa, India, Arabia, Venezuela, and everywhere, nobody to go in Somalia, but here they come, here they go. Here they go. Dragi moji, hvala Bogu. Ajde sad da ponavljate za malo toč nisam, sad ponavljate, kako u crkvi? Pa reći željeti sam za njim. Evo, primer. Amen. Evo svojeg predsjednica. Ne bom. Pustite me primeru. Ne, ste navarovani mogoče, vas opozarjam. Nič ne delam Vas narobe. opozarjam, fizično vas bomo osramili. Jaz vam obtožil. Okej. Prosim, pokličite policijo. Takoj. Vaše ime. Izvolite, pokličite policijo. Od bom tožil, ker sem na javnem mestu. Okej, kar pripravite denarce. Niste edini, niste edini.
kriva, nisi samo moja, jesi meni rekla da je te treba. Iako treba, iako treba, iako treba ja, ulovit ću te ja. Sponzorji 34. festivala Idrijske čipke v letu 2015. Generalna sponzorja Colette Group, FML, častni sponzorji Ascom, Soško gozdno gospodarstvo Tolmin, Adriatic Slovenija. Glavni sponzor za